Salut la famille, ni Emile. Sana gisi mnajua kujina TikTok Emile Z. Jina ya YouTube ni Story Life from Lubumbashi. Tuko hapa mbele yenu, tulikuwa na ekipe yote sasa gisi mnaona. Puis tulikia kuorganize film moya yenye tunapenda tuko natafuta titre ya film. Mtatupropose mwe peke par rapport na gisi mtaona film. Sasa kitu tunalilia kumwe wenye mko naendelea kupata, tunakosa materiel, kuna besoin tupate drone, kuna besoin kupata ile micro, donc ndio kwa na capter son parce que tuko na mabitu ya mingi yenye tunaprepare tuifanye 2026. Tutakuwa na besoin ya kutosha hata umwe film 4 yenye itakuwa special. Utu ni tumafilme yenye tuko twa essay itakunyonyesha kama tuko mbitu yenye viko très sérieux. Nina tuko mbele yenu, mtusaidie, mkwe na kupatia nini ma soutien zenu par rapport na conseil, par rapport kama hata una na makuta ya kupatia, juste tunalomba una partager video yetu, una jiabone na tunapata hapo kwa commentaire kaloko. Unajua mamoya zinazidiana, hata ile tu kujiabone, kupartager kitu yenye mimi nafanya ni kitu kikubwa, tunapitia hata tena na makuta. Donc tunapenda kuniambia kama msituachirie, tuko watoto wenu, kuna vitu vizuri vyetu tutamiletea, vitaelimisha jamii na kila mtu ataendelea kufurahika. Njoo ile tuko pamoja, tuko timu yote gisi mnaona Story Life from Lubumbashi. Tuko fasi moja yenye fasi ya matata, fasi ya kimya, fasi ya calm. Tunaniambia kama shut up, mkwe connecte, bizuri biko na kwe.